Negasngi chwa wa kador bar liur wa chisngi ka JHADC ulai ko jakman hapo ipalai udipati chairman uwailat damishwa siang shai ne liang ki MDC ke liang percha wa kentup ya au hai Andrew Shulai ujam syaprang po tam wa uda Emiliam dais ngau chrai depan penche gina udipati chairman wa ne yi daw da kentai ya ki yukeli questions kamjo commotion yongki uwanra hapo kador bar. Ujam syaprang ongu kat kam itibu ki yukeli wa wanra auto ki wahab hapo opuru angga council WMM le ia tengko wa ka an ne ki badang em hapo ki mukot duma ha ki yung bichar uda Emiliam wan hajrong icha kentai ki yukeli u iwa ya to wa upun ongu wa ka dorbar wa deb hawa keli ya kam kini ki jo pediang hiki tang wa ile wan ha kini ka kenti da cha kentai Neliang Andrew Shulai wan kamu wacha penduk wan ra ia ka motion da ongu hawa penduk to UM ki daw wa chelem kam tem to ulai jakmat ya ka dorbar hadin wa neliang udipati chairman jubabu wa ye uman wa em ki daw hapo ki chnat krek kam wa ya ki daw ya le wo tho kam te da lai jakmat ya ka dorbar hadin wa ka dorbar da lai ko jakmat de wa ilat du marli telidon hi ki yukuli da poi sa isngau lem ya ki MDC wa da klan iwan ra ya ka official report ka CAG wa ka motion wa wanra ujam chaprang wa hadin ini ne liang ucharman da penkut na u ya ka dorbar kat wa ki MDC ke liang percha awan mem pedianggi nei daw wam pu MW ya wara ki yukuli kam te mar ya mi na po yung dorbar dalai gisak chakamra krekam udipati chairman wa pensngau ye wam hungi ye smat penkut dorbar klem de ilat de wanra ya ki yukeli wadangsa nei baha ki dang yulutigi ladakut mentu le jandau pting biang menstem kiwi wan le ki MDC wa cha kentai wa kuli kam ka Devi Tongper ukre senta susngi wa kiwi de pensngau ki ichrai hajrong iwam yo alat wanra ya ki mat yukeli iwa ya to nei benta ibaha imet ki pajba wa imlang sa lang. The year continue tomorrow for Nepal. The session talk 1 day. You look 3-4 days. Chairman lah 1 day session ni. Tu chairman nam chong tu biar chong ni ni. 1 day instruction kan. Instruction tu tak as perlu dah. Instruction is not as perlu. Kamu baru 47 dan lagi ya gitu kan gini ki jingkeli dan niki list of business kurang saat teman. Iya kau include sahaja nika next sitting saya yang ni kai. Tu you mendap orang M dah gini. Ya, question hadir tidak business satu rawat question hadir. Ya mendap lagi orang question terus. Justru orang yang dapat yang question, tahu ya mendap bisa. Kita ada pengkerak gitu coba. Tekan ni presiden sekarang ni, boleh one day affair, mer lah. Melek one day lah, hoi. Hadir tidak berkentak. Extend. Bukan terlalu pasang yo ora kamu ada yang include saya kata The next meeting. The next one you mean next tentang ini kau boleh saya dah hari next datang pun sengih saya. Ni bahagian ni instruct dia debu cerman mus sengih no. Kamu Dem ni salah dengan. Yo di zaman. Expect you to lately APE. Lately cement. Yeah, you do lately hatu kot at least we satisfied. But then for them not even good. Imut cepat lima Chairman just hanya jaga rule they instruct me buat sini. No session to uman ko untuk as per the direction of chairman, as per kikam gijam. Ya. Every first hour to question hour. Hadin ketewan dalam question hour deh. Temut membeli business. Ledang question continue. Chicken task kentaran hi. Chairman review direction untuk one day ni. If there's no list of business, you can dapat list of business within 1 day. Tetap yang kau. Tangkan ni upam dek. How dah buat house itu? Dan yang dia reply dek. Tak ada you buat kita buat reply lepas itu benci. Kita instruction kata mana instruction yang chairman ini mana misguiding, misga. Wah, tak orkom, japor. Inang yulti betul bedau MR session. Hadian udah kod kini list of business bedau yo ini session tu. Kini session boy within 2 day what mentu le. Hadian udah kod kini list of business the exposition yang house the next session sedang 1 hour sedang dia jengkeli. Tentu tahu kelam tu ada pelam Mesti dia lang orang expect yo. Hari ni kan tema. In kamu mesti include baik kan? Include baik ada. Kalau kita kamu tak uilat kijing sekitar arti ni kijing kelila yo pentara meramun. Mut anggamina. Kini tak awal plan harus tipu undap.
Cinta. Depan cuma bukan sama question dia. Nafas kuah bentuk sabi gitu emotion yang indah. Betul. Itu on what ground lah man pencirian ni mah. On what ground pendam ni gitu. One ground tu. Second ni gitu gini question ya wes. Kamu man session kami, kamu ko pasti cegah house. Yang kami kampung ngai pintu menggunakan dong ni bahawa kami emergency di Siraman kemudian kamera kami di Siraman sah mendapat latar bawah Ya untuk sebelah ni kata. Sebelah ni Order yang kemudian gini gua ombi deh lewat teh mah iklim ini saja ไปพิวก็มีเนี่ยกันนี้ต่อนำองโบไซคิตี้เชอร์มันเปตี้หน่อยกันมันกันนี้ต่อเช็คกระดาษต่อว่ามันติดลมกันนี้ต่อเช็คกระดาษโอ้ฮันเอาว่าเชอร์มันได้กับพี่ชิมเลยเดี๋ยวพี่งาเอ้ยไซคิตี้กันแต่ก็ยังbelumพี่พี่มดพี่แหละพาสแต่เอาออเดอร์ในนั้นjuga order yang tentang order belum tahu. belum tahu Ini apa itu orang yang perkat dengan Prabu? Beda keniman on highly on constitutional law, highly untuk boleh labor, edat ya di voice of question riski. How ada pediang nggak teh? ประเดี๋ยว How ada pediang teman bisa? เอาเปลี่ยน Atau kita teman iyo kamte mah iyo instruct gini mandi instruct saya yo boleh ga iklim bega wara ha kata ga Madang yung lusti yung mangkut bisnes yung sudah awasan biyang. dengan instruction yang someone yang penman riski dengan letih wong how edat ya ini question your risk question. Telekam di cewek poil council. Iwi dikti Jerman model promi. Ikwa im to risk question itu wo emi ke target iwan. Rekwa i contribution. To malada ongi wo to kami mboy rai question hapo ke house. Telo ongi to yupan itang cispak talisman. Yupan in return. Lalu buat ke tayar ke house. Tapi tayar house yupan cispak talisman ni yupan biang gitu turun return. Cerman tu po no Hah? Cerman tu po Kita streaming tapi basketball ini bahwa letak wah yang mana keteran mau ya kami. Jadi mau this is democratic process and way of doing yang di council session gora and the framework oleh ini ile always question ile always ini gora and mau kan ni open dengan room dengan anu pun keluar ini. Mi orang chairman hai mak tujuh ya. Yang ni ci geli ya. Ame group rules kerja kapok ini rules wa anu gambar kerja teh betul orang tok amen. Tanggal ini kan ni dekat democratic set up yang council tok pernah kan. Dan man ni tengah ini naik tahap pandemi kan ni memang. Yes. I hari pandemi ni behavior yang baik Omi Jerman tetap nang office yang pi buat ini. Dan itu pandemi kan ni tinggal. Jadi cuman kami skip good di tengah. Tanggal ini kata tak betul. Kalau Om itu yang burung yang perlu kayak dan membuat dia ya ini tanggal ada hit ke jauh next hari ini semat isu dah escalate ke sana. Rasi jauh dan jika berkompetisinya Lah, saya mau ego yang dominan mana kis eh. Wow, start kecil, kamu cakap, how berpetai rubuh ini apa itu dulu lah. Cakap yang tak. kamu ngari mangapset wato wa mah da depan crowd Cerman ke wato lapor emergency yang counter ni Yes, ini dah em ni dah logik kami. aku Tahu orang ni orang kam tidak lagi. yo mah yo make sure wa man instruct ke sama wa Kami nak bijak mah. Ang amot ye gini ke question ki umjat ures nai. Atau kali tak umi next session. Extra hour tu. Kita tahu di mana. instruct ke sama yo include dengan gaharan Atau kali manggil extra. Kecil dia mengaruh ini IAS tinggal 5 as on June as on June 30 Application letter A for the incoming for the ensuing budget session, summer session, ensuing summer session. Saya kok orang bilang nanti garanti ini benar saya dong belajar ini ada kawan. Determine ni deputy chairman yang bayong pi mah kamang newly elected you me and so many of us we want the strong Yang ku ai ini teman gini face yo ilat yo discuss yo orang itu. Kami sama ni bersasi ke yang positif. after all we want to contribute mah nanti dah i nyau kie bo i kijingkeli ne benta kijing mentoy yang konsel untuk ne benta kijing mentoy yang i mah lem tu harai si someone andai kuat i kijing tip kuat i kijing chia lang orang mah. You pina sa ki rules ang ko MCAM ki. Tang ki rules ta not to control but to guide. Mandam guidelines. Te haga jingkra kaman to MCAM ki rules yo kai ki tangwa
kam ga open kam ga consciousness yang ila jika sangat ku kecing buram nang ngane wo withdraw ga motion nga wo buram increment in the same thing mo reciprocal Ini pun kaya di kelas. Cuma sulit juga sebab Nalo no penduk itu jingkeli wes ya. Itu kamu terong begini Pak. Untuk Terus dia itu sudah dia untuk membuat press ni rampung atau you satu. Ini burung kan ni first time piman cerman lagi. Sama sabsi ya, nggak sabsi ya ambil orang situation yang ngapi, nggak kreatif question. Iya, orang ini. Saya jemput saya. Namun itu betul bisnes polian question. Pemenuhan teman buat plan. Oh, gini bal plan. Ini video Begini pulau. Lor session ko da man ni yang sama session po dis council penpau jing siang si okro yang jing le embor yang ko office yang chairman ha jing to wa jing pelai ni session nangkong chua man sedang ini IDM ngadem arli motion gi wa debu do sebit tan leng other mem colleagues yang IDM gi motion go bo gi jing keli go bo gi andre man da poi ha po ka session ya gi motion gi wa da bo yo ya klam yo tai po ka ni ka house yang i memmi gi terbuat yang geli gua idau gua memmi handrai uni deputy chairman wacong itu miu patai ciketin le wa idau wa pendam ye gini question idau penduk mem side ulai ke rules ka an mem side ui ke dau ro ulai handrai le bor tada ong ni de jing oi pan mapu wa tip yi ni pha wa to kan ni jing le yang u chairman ni ta i heman bru sang thoi handrai kat nang lagi por ba mem instruction ni mem rule ka an wa to ka session to man ko only one day. Kat kami ke rule yang business conduct of business itu ke first hour atau ke question hour lemput depte other business handrai hadin on the next day you carry on si question bidang sa. Tasnya si ini dangkan wan ngut hai ki member ki yo raise question guda ki wada raise dang bon member ko yo raise dang sa yang ki jingkeli so sandali semen dang yo jingkeli handrai hawa to wan kat kam ke rule ga an yang conduct yang i da to continue ke business step handrai deputy chairman hai ong yang o jing klam yang o i ong the direction no chairman to pungkut baga man tu ham elat de ura igini business tani penyo ka jing lam yang gani ga isi yang NPP heni ne wa da penyo ge labor yang ki penyo jing cha labor yang ki wam cha i race ki wais ki jingeli MKM ki wa ki pet ba yang rilom jeng tia MKM yo jing penche ne ba I hawan is per house I to representative yang ki pet ba our race question to question yang based on personal interest handai based ga jing issue ki pet ba wa kwa ura handai penpau handai jing le yang ki gam ni yo khnyat ye ni ki reply kwa yo jing che penduk ki ka hok yang pejba yo jing che jing to jing kali ko bon ki orang sa orang to yo jing che I hanapo ka executive committee dengan ni session man wa mem di wa sangsuk I expect I want to chokut by extend step handrai sangsi dai bor penkut by chairman gan ni cisngi nalor dang em gilis business kilang ra ni Nga kemotion ngora kemotion ngorim ngomchwa kwa sepang ni digitization yang gini office records ni pang jing to gini e-governance ni pa dio yang website le ate khang mhoi de gate website yang ga dis council mandawai pile gam digitization ye le gini ka gilan records yang ila dari ME digitization ni kom le apply gini professional tax ko kan ni pun ba ke perthai handai ni office imam perkhat yang perkhat te kate le last time penduk ni la penduk ki te ka kawin ka motion ngora ane manta yang gini ki kamon gi leakage yang revenue pun ba leakage yang revenue ni pa ka jing yo yang iwa ka man nga kamato man nga tem ko discuss te kamu create entok yo tho dau I handai yo penyo ki gelat tiwa heni em leakage kang yo pitak ni ba hakapor yang hakapor kamu yang man em forest house dam arjar khat kende nga ti por nga bo yo monitoring gate mem yo bo monitoring gate wat handai bo wi staff yang forest ngut ci gate yang wi cement factory yo tip ikat one point inflow yang mines yo tip records handai mana poi hagani isi gani mir gi bo igite de choggi cement company tong cement company mi cha IP na kut ai hete mem mir gi tikam kita ila jauh mi gi
ke dau I per wa tu senam kat kan dewa di ile dau te dauมันกำกินมุดissues ki point go bon go kwa contribute ในภาคก็จึงke revenue generation yang council Henry wasnya si man ga ni de jimbedo jing le bor ya do chairman ni yo pendam ya kan ni ka session peduk raise kini issue go pun instruction ong to pan ma pi am te wadao ilat pura kan session da tu kan lip service ni siang tu ka by question go raise how raise question ni pa house em ga time frame raise ya jing kan li raise ni asong ya as per hado house kerli powder kawan ko paisau dang sa as on June 30th kamun we have de ko jubab chakatai ka question next session go man chaka winter session chaki bina December ka time ko por ko da per ko ti jing li em kam kat ni problem to address kat ni tum sao ya have de tu to wa da ong ngam tu to first timer pli to your io ngam tu mem kwa ka man personal tang ho sao tho bao ko do ong tu de we che ong to ka ni wa to em kam chairman direct chairman yang yo man direct chairman nga yo le kam te thit ne ta sao si how yo no mi khamat di em de graduate ko pass ko thi ko to mem exercise ga brain yang ki I ho wan che ni I lam to gi bru gi wa yu kra da ba mo I le em ga brain yang ki ti expect ki han de gardan em gi te yo exercise ga main yang ki as per the rules as per the rules of conduct yang business yang ga house yang ni baik ki nga la kam gawin nga members representative ka questions ki wada haga ni ka session sama session myo reski dede pemkut jubor chairman ya ni ka session devo ong yo order na uni deputy chairman wala demi sang chai ong wada yo order na chairman te kam ong LO yang te mem exercise ka brain yang ki wacha control ha ki wi tuan pia han pia ki tan kita ki nong yelam na kita ki mi na pot haba te halor gani kwa awa pensinyau ya kawi ka questions ka wangan kwa bahau tip ka jing che kamademi khubor halor gani ga ujor ejahar ki hito ya ga Sanatpur with bridge kam forest checkpoint bat Jakarta Chra forest bit house nam hadumi ki media ikwa ura ka session dedep pediang gele ya kini question yang te de expect ha mut chibet yo kli kana yo jing che ma tenre daga jing pukut jubor yang deputy chairman ya gani ka session hadum yo kli ya gani jing kli te kini boy man ka kam go well plan ka jong ki wo kwa ki bore ye jing skiat kwa ki bore ye jing skiat ka ma da power ki media tenre lada kam ni lek gi penyo mat yi jing mut pan gi kita questions pan gi resolutions pan gi motions or submit hanre man da submit le myo tau res ka te halor penman gi la session do chis ni dan hi halor dang em gini ki question arta do ngadang bon ha ki bedo res questions te dang em so santli inrut questions ki wang res hanre myo res ki ne de pendo jubor ki te mut em ka te jing snyaw ngamut kam economic khamat mut iki le jubor kam ni hato I aram hok ni moman res ka ni questions semet ki wa em kam ki paj ba yo tip ki yo che ki te halor ka ni nga param jure ka ni jing le dan bor yang deputy chairman dak instruction yang te chairman wa order ong te ka yi ka plan yang ki halor ka ni im tip I te ndre I ga hok I kam ki ni ki representative I snyau ni sang aram de sang suki mut hado wa sang try hai le do ka te ne ba daman ga jing le dan bor I ki was im yo di riska Tengok we kan ni ketinggian dia yang top beri dia ni tinggi. Hajing cuba beri kau di dia oleh sahau. There's no such big bridge. Council not big bridge orang. Andre mendapat pihak budget lah. MI mendapat pihak ni statement ni lah kata dia revenue lah. Ini lah MI wage bridge begini. Blatantly lie in front for the public. Gini man gigi usaha kuat gigi height gini pun jadi masker ta forest ni memang dia reply kan ni ta jaga ni hidup kan ni tempat kini issues untuk pajak kau tip Nampak ni ke property is not the or personal property yang council, which means property yang pajak yang relom yang tiah orang we have to address this issue. Ada man kau baca ke laman kawan-kawan kau botok lah sambal ni atau mau berjumpa bakal lah pun baca. Nasngapan penpau ya ka jing penrem jor ya ka jing le jong ka council lang ba nang penyait mentagasi deputy chairman kene ka jing le jeng ki kalong ka jing long ignorant jeng ki ya ki rules ya I sekili pat ki district council ki hikai rules ya gitu ki yak isi
Henry hang ne pat de maki penban ki bom so tho ya kita ki rule kan kena kata ki long ignorance sakawai pat kan ne ka jing le jeng ki ngasio ban ong ba ka de ka jing pen kheng jeng ki ka jing bom boram jeng ki ya kata ka hok ka jengi kum kinomik mat balajit da ki pai ba bangide ban yakran teladangi ngam yakran hapo house ai pan yakran dai kran harus sakya surok kin ong ki kine ki ba yakran hapo surok teladangi mo bang kran hapo house lo ngi sapen kebum te ngasio ban pren jur ban ngaken tu skop ha banam im hakana gorkam im kwa ba ka political vendetta ka baju jia sekiritor kan jia hapo kari ka bai ka jengi kampa jujia hendrai kine ki theu shata na kwaru ban pen kan mawe ki pe yo pi perkhat ba kitu ki prangut ki MDC jong ka PPP yo pi manjur kram sotho bar ka jong jong wei na ki te wei na ki baba ba le ayu ban sngap gitu BP nama kita tangki kena sai sai pan kena ha kita dhaban pe yo piper kharo bang ide ki krape ki boai ki barang mi napo ki rehabilitation center kum tam don kam ban ailat dikine le ayu ban sngap iki handai to tip bato skotho bato buram ya ka mandet jong ki pai ba ki lajit buram ro ya ka house nama ngi penon kam ya kene kum kala kelanti na kamta om na kamta ban penjat ino no nei ban penbha ya kari bergajai ban riu kan ne kahiran katan kahiran kahir kayo ko jong council skole rang ban perkhat ndai kini iman menta kasingan ong pi what ki questions ki ba ki la jawab ro imat ki shu jawab thormor jawab roma kim kheng bre wat ki bala tho hapo ko dang misprint hado kata ka jinglong kim kheng ha de hero ya la ka jong ka duty ro kim kheng ya ka borom ya ki we ro kim kheng tai sai sin pat nga penaram jur ban nga kanto bakine ki kim de show banang jia nang ne shakmat tanong kali yang ngala em higa jing snyao dio khajak halor wa em yo jing che wele wa cha pendam kani ka motion lani ka resolution go I perchang wan ra yo ya tai yo ya saj apa ka house tagawi wa snyao si wa ta em yo I ga juba go jing che dewi wa che wa wele cha pendam ni tai dau nakaliang yong I kam ka opposition bench penrem jori ya gani ka jingle ko kam gani kawa yo rat ya kataga kam ong no da yo rat ki yo paj ba giwa kerchan ye I vai kam jo ye ki le ten de daw ho kam ka heman bruhi em baj kar kom perkhat ni ba nga haware sayo to motion ka to resolution wan ra cha pendam ko tengah em perkhat aboy em kata kecingnya senyau kwa buram ni bah ni man bruye man boy wala dara de igi opposition la dara de igi VPP boy yok buram jaga VPP mai henry gani tak message ko pha kon mo wa im wan hini yok buram wan hini ni bentai open bah ra i resolution tak yo tai halor wele wa kerdo wele wa hiran ketika pelatangka wele wa citom myo gotulop kai ginong kra kemo rai yagi isu go per mto yo nong yi ichimet rai gi isu go per ne benta yo pen bha ya gani ka council yo pen bha ya gani ka rijantia kajat bru go maya ka yong I ne tai daw sachisen pen kemo im kwa e buram hanrai kwa I yo yatei ya gani ka ri ho kajat bru sachisen khnang wa uyo gani ka perthai uyo go wah gani ka katem go kat ni DM kita ki representative lane kita ki nang mikmat ki dekat ki wa em ga jing ki kle open bha ya ka council hi ra go wi takri pai ba jong kathan stage sliang mentang national deal commission skat de sep ek jip kre sep ek jing pulekot ke jonga hajing de bat ki issue jong kejap benriu ke jong ni ngadang mut menekin session rasudap bahwa ni siatu banyak ka question time lade kang skenta hak jimuk jonga ngan sayo ban raise ke question bangal pengkre haden ke session haden ka business and support yang question repleng lakut penpan ke session klaim das siatu siatau ngan ada klian jonga la pengkre ya ke question lightly kawe ke question ngal pengkre na benta ka CWD department
toh ya kene la jubab yang ada kene department la ong ba kam clear ke question ke janga fanya kita oi ala pediang ta kowe pede ala raise ke question nak benta ke border issue chete than jongi la pengap mukro kunta ter tambaya kene kim jubab ki cancel kam pau hangne hak question ke janga ke benta pada kejuk poru ngakeli ngabuk jingkeli ubah baru bakrau tam nak kedau ki cancel ki klembu kena kedau mana kene kelas session ke baladep ngala raise kejuk ke question hajingi dia ber ke border ki ong inga peleng ba de ka state issue pi kat ke council kamu ke laban ong it's a state issue ya ke border menoba ai ki kot islam menoba implement ki kot islam jong ki snong menoba ai hukum ki snong de council anda poy ke jing kerja pat de anda poy ka yang mensau pada ke council kan ngat ke state ka ong ba it state issue nanam syo de pi number ba hak sectional kan sai ba la ai bor ya ke council ban page ban kemi la ke jong uput usam jong council ta kemut kini ke border berto la mukro la pengap lahat langat haka JHDC langat council ta langat uput am jong council ki dia ban page kemi ta ba kim le henry kene kapan pau sai ba kim kwa ban tre kim kwa ban pensuk kita ke border stay chathai jong ke be khajia ke be man saw na ke por nak kata kadau ngane kelen jenga Kapan ramjor ya ke jinglet donbor deputy chairman ke jongi anda ngil keli bale ilek kum taruh ki bepli im siatu setau but im nak jubab ru hak no ke rule apply kilna ki apply hak to por ba isu ang ba ngayo directly ya ke order na ICM na chairman pi kamut itu bepli isu sya order lalong kum kontraktor ba supa ai kat no ke dorang to kat no geding hang to kat no mau hang to man long chairman kam de man sup te pasu sujubab ye kerja ka bangi keli de pan pule bhai ke kot ngi wan hang ne ngi klemit nak ke ngi klemit nak tak dhaba ngi klemit nak restoran ngi mi nak school ke bang ngi pule nduk dang rit haduk tak por ngi wan apa je disi ngi klem wan de chu wan tli de pore lut ki han ke bai de ban session ngi tip te balik kilek kum ne kum nak jangki kapun pau ba deputy CM deputy chairman isu songkai ba respect claim ya ke bangile menakane ke session kamal dak kuleh shubon tergua burom ya pi media nga hu nong mi khmat naga nong ba mi mentu constituency te pai ba da pen kham kti ki mo te jet ki de pen kham kti ki de pha ki chain cha yung ka houseในบรรดาอยู่ไซต์ยิงเอย่าง constituency บัดคำตำในบรรดาอยู่ไซต์ยิงอย่างก็ใจเป็นรูยองอีวรอกวีแต่มันปล่อยให้นี่ในวันก็ว่าสยาวซีวงว่าตัวว่าหากแต่ก็จริงสยาวยังไปบะภาคอีชินีอยู่วันร้ายอยู่เป็นสยาวยิงอยู่วันร้ายแต่ก็รอยปาร์ในบรรดาเละชิบุนิกาของพาเรื่องมันปล่อยให้นี่ในวันในดาวยังกัดตัวนี้ทันทีกีบรูchùa qua chim bor ya cái ni consul te qua ku le bor ke ji ka anh kat kom ka anh to man sectionalist ni ri sao si ong man ni wa tang chi sngi le mit tang chi sngi le mit ite daw mat sibon ki jingli wa qua ku li sibon ki motion ki resolution go rai myo ki wan ra tanga le ni ra li li ki jingli bat ku wi ki jingli go ra ni to chpang ni ko depan pada pilih media, hak apa wih tadi umi ajar posan. Kini kita jingkali orang ni to, ndaga proof ko sakhi wayo, atau wa ukonran ndak kularu ue le pau kende krur ya konsul, nadu umi ajar pawi, nadu umi arpawi tadi ajar posan. Kemudian haduk ni demut depoy ko cakap apa nak tam. Tahu hawa kak kini ke pisah ko kular konran, ini kesengi dong apa arti yau upendep yau gini ke pasal. Tersau si uang wato wa haduk ni kesngiwan yok nam yok kata pasal lam tip kat wan yok gila lam tip but kat wan yok gila lam tip but kat wan sugi sebetulnya le kau mengata sugi arbanai but kat wan ko berang sa lam tip. Itu dah penman ke penman ke iman usa umdum. Ni bak kan ni pasal lebau kundi krur to ke loyalty share yang konsul. Ka loyalty share yang konsul
kawa kini kepisa yu ong to kepisa ang iba kawa hap upo chu iba ta sao si ong to wa kat iwa tam nang ni pisa bat iwa kat ban yo ba iwa tam ni pisa am tip kat wan bat ite iwa pensa dum bai ta ho pai wan ni chaga building gua pai ini kini building gua yin ini ko building gua ran rupau visnam karta ke building siau bi haduk ni sengi ke simen yang ka ngada yo isimen yang ka tebagi isimen yang ka daman kam khundau jiap to la rupau visnam karta na sao si wong to wa nakan ni kele pau kunde krur ko waro yo nam puyo gemtip ite rai ke yiwa ko sao si wong to wa yin pen ban ha konsul yang i dakini kari ke Scorpio thumi ke Innova thumi ke Scorpio thumi yin ji ha konsul long i ta sao si wong wan wa to wa kam gani khandau ko or ni tin na yaw jiap ban ga ni ke building ko wa bu si bon ba ikot yang ilaka juai ilaka nong ba bat jibon tu ilaka bu ha ni ke building ko rupa wisnam gerta handrai kate chak ban ga di khandau ko wa nyau put praput jingjrong kini ke building kau mang ata da padang go bat mana slap le da jo go ikot yang gibur ba yang i bon bhai kot wada ya bia tap lir tap komod ko ikot ki md ya hoi tangkat wai le ni ba usngem mereka ka sao si wong to wa kami gini khandau dukat open kerja ai khandau le miok paisa ne mau mlek imam tip tang kat ke Scorpio kat ke Verna de poi ini konsul kani tengah im yi wong hadu ban yo ya ni paisa yo nam yo ja mo ite dang kwa jing chin ni ite dang miok yo klam ni session le mat karwan yo ki menu yo ki sakarwan dau yo ki le am tip ye am tip hare wo phlai i to wa yu am kam yo konsul yi pen yo tang kat speaker u hati session le miok thit hare di keri ko de bon lupa keri dang yo thit ite to iwa pasal si doi i kami nong mi khmat ong pai ba wa to i mi khmat im to ye men to chimet mi khmat i to nei benta mun to ong pai ba ta kwa i bani mani jimun to ba yo konsul to poi pai ba ite to i yo kwa doi ta sao si ong to wa mem man kau kwa kau yul tiu pai ba ku boleh sebut